ama sain clear tu te chibai kabu ka chu hei kan thiat angin Mizoram COVID-19 hrileng ala top lova tin naupang lam hong tel tura rin third wave kan ti mai po lo thleng mai tura ngai thei ani bokani chuti lai chuan COVID-19 awanga van duai nun na chan po kanom chho ta deuh renga hetiang ani wang hian Mizoram Sorkar chuan thei to chuin COVID-19 shikai te zinga atam thei angber nun na hlutak chan turin ma alame kani hetianga Sorkarin ma alakna hian ZMC COVID damlo enkawlna mun kan nei dedicated COVID hospital kan ti a hian nikum lama ICU khumsom pathum kan nei thinna somni pakhat da bel to ni in tuna hian ICU khumsom thum pali kan nei meka ICU ni lo khumpa ngai tenen chuan khumza thum le parup kan nei ani tuna hian no panglam enkawlna tur pediatric ICU telin ICU khumsom li panga dang da bel tura malak mekani a tun maya tan chuan ICU khumsom hi buatsai mek ni in naktu ka kantum anga thilakal tlon chuan heng te hi pe fela kar le tho tran ni October ni som pakhat hian hontum ani bokani tin damlo pa ngai non COVID patient te enkawlna lama po Sorkarin nasatakin tran ala a zoram pumina kan pan khom thin Aizawl Civil Hospital po hian hei hunrei tak chu ICU khumnga chau kan lo nei thina amaro chu Sorkar halak na le thanhem ngai nai ti mayang awangin ICU khumsom omna uat po tun karkalta October ni khan hon ani to a khumsom dang ICU khumsom dang le gai ni le no panglam pual te ICU khum te nen po khumin sangni somni pakhat chung hian honbel tuma ani bokani hetianga kan momo na man mo thak tak phusu tur hian heng ICU siam bel te athok tur doctor te le nurse lampo man mo taka la mek ani a civil hospital athok tu tur ICU nurse somni panga te po appointment order ti so to ani a group D provisional employee som te po lak fel to ani bokani chutiang chuan ZMC ICU honbel tu tur honbela vil tu tur doctor te po rang taka da turin malak mekani a nurse po kan thiat ang hian somnga chu lak fel mekani a amero chu man mo thak taka thilti ani wangin thilti sual pal alo om hlau maya azialo hle maya amero chu chung ti sual pal te po chu siam dik ngalin appointment order po rang taka siam chho vat turani ZMCB ka hian staff nurse somthum pali dang lak bel le thuai turin malak mek ani a tin Mizoram Sorkar noi bik ti maila health department noya thok tur nurse somnga dang po rang taka lak bel turin malak chho ngal tur ani bokani tuna hian Sorkar chuan thei to pachua mipui tlom ngai pol LLTF le VLTF te tin local body local council le village council angte tin ko san zong te ne na tho ho na thatak nuaya pathian kai soina le mal somin ma an son so vezel ni in country a thataka Sorkar mi puilamin kan thlop thin na hian lom thu kan soi tak meu ani tin hetiang din hun kan ton so me kara hian COVID ripui laka him turin Sorkarin omdan turati COVID appropriate behavior kan ti mai chung te chu thilpoi mo tak tak pathum mas vo uluk nar le ka nar le mui tuam tel ngeya mas vo te social distancing von chatte tin kut von fai te hi mitinin kan von tlat apoi mo le a tuna hei kan nitin kan nun phung mumal taka nun kan man chhotel angai to tak sia hian tun malama khau taka in kho khirna kan kalpui thin anga te po kha arem chang to lova chutiang kara chuan kan hrisel na kan him na le he ripui ngei laka po kan him tlan zel theina tur hi mi maltin
mo a kan ko wa theu hian a om to ani ti kan hriat po poi mo le zol hle a chu wang chuan tun kan han soita covid appropriate behavior kan ti maya hi mitinin uluk ta kan von tlat kan zom chau zel a poi mo ani mitin te him taka om turin ma ni in vong uluk chun zom zel turin kan in nge na ni kalome